Mayam Bukramsari adon Imbir Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Tarnok Cheri English ngani tara taruki December ki tang nipan ki numidang da matamadugi lengagna Manipur lengagna District Mapan Hanale Mataki District Taret am Hapchalaga District Tarat Taruk Suhan ki District Taret Laphokpagi Pawsena Haraman ki dan Anuba District Lakpagi Pawsek Lakpadagi Nongan Bada Tongan ba Anuba District Taret ki Miyamna Harauba Nungaiba Pongdok Naki Pongdok Naba Harauba Nungaiba Pongdok Naba Cherak Aduda Kui Kakching Hana Thobal District ki Manung Janalerma Kakching subdivision ki Miyamna so Hujuputi Kakching District Hare Kakching District Olopagi Nungaiba na Tarik Mapan December ki Tarik Mapan da Miyamna Harau Nungaiba Pongdok Naki even Kakching Kaithil da Phauba Kakching Amadi Kakching District ki Miyamna Haibatare Kui Thabal ga Songdan Harauba Pongdok Naki Adu Ngasi di Hairiba Kakching District C Magi District Headquarters C Sangha Hau Dabana Maram Oiduna District Headquarters si Kakching da Oiroidobani masi Mayai Chapchaba Mapam Waikhong Thongjao da masi Laigadabani Habagi Waikhong Thongjao da Laigadan Habagi Dimansula Yaduga Kakching gi Miyamna Mu Hairiba District ki Headquarters si Kakching da Damak Laigadani Habagi Tongan ba Kogi Miyang Ani Lakpasidagi Hujik Yam Chauba Wathok Amagi Mongdalai even Assembly de Phauba Tongan ba Assembly Constituency gi MLA Singna Pukhatna dana masida Khana Khibalere Adubu Government ki Maike degi Maruna Revenue Minister ki Maike degi Sumasi Yamna sensitive oibi issue ni Maramadana Masi Tongan ba Government ki colleagues singa Khanar Matunga Cabinet ki members singa Khanar Matunga Masi Ware Blor kani happy wapum de Pontok Pelegre Hojibu Unity Chapchaba Laitri Adubu Hojik Lady Bache Neba Sigi Matang da Wato Sigi Matang the Khanar and everything see Impact News ki Studio the Lengsen Levi joining us tonight on Manung Hutna Kakching District Asi Waikhong Thongjao Dal Hengatabni Haiduna Demand Toriba Kakching District Headquarters Demand Committee Waikhong Thongjao gi Convenor Sureshkumar Mayanglambam ni Mutada Sureshkumar Batam Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Ichel Express ki editor Oibiri Baduga Editors Guild Manipur ki president Oibiri Oja Hongchamu Mobi ni Oja Mobi Taram Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Kakching District Asi Kakching District ki District Headquarters Asi Kakching da Damak Lehensi Haina demand Tauriba Kakching District Headquarters Infrastructure Development Committee Kakching gi Secretary Iberi Bauja Ningombam Rameshwar Singh ni Oja Rameshwar Tam Okcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si open question ni ani makyo na to boy Oja Rameshwar da gedam lecture ge ja Kakching District Hana Thobal da waram taraga su hujikti Kakching District habam dare to bo maming dang ai haura gadra Waikhong Thongjao da sakhi gadra habagi nunang bagi oidori bra Waikhong Thongjao je technically yeng matam geographically hai tare tongan ba corner da Kakching District ke tongan ba koigi constituency mari da kendra mari da lakum matam da khwai da mayai chabuk chabasi Waikhong Thongjao oi habagi argument amadi lai adu han da subordinate koi office oige da ba infrastructure ayam ba Kakching proper Kakching da lekhibani na masira dum district headquarter lehensi habagi argument amasulai taseng na kari argument no sida Wathok ama thokpagi mami tari se kari habini Basi aku side there shall be no argument about district headquarters. Okay. Maram di how give the saber tang ni pang gi ahing dagi lisingani trato gi ahing dagi district headquarter Kakching gi district headquarters si Kakching masada oire tang mapanda DC Kiran Kumar Sahib amasung SP Gautam Manina join tawraga thabak si ran taw hawba is almost 1 year and 2 months. Okay. Sahi amaga tha ni Helaba matam sida hauji akhoi gi district headquarter maram di akhoi gi demand na teba still it is running is functioning maram aduna moi gi demand ga akhoi gi stage ama khenare okay in my opinion stage ama khenabani na akhoi gi masi demand na te Kakching da dumak laigani Kakching da dumak lairi sahi amaga tha ni thabak tawduna lakle masida Masigi issue was the demand of women to talk to Masi House to Canada, we don't know Matota de Law. Adubu Chahi Amagathani Rom, District Sedan, Torpo Targasu, District Headquarter Amoina, formally, Gamini Makadi Sangaba later, Vanina. Aduga District Headquarter, not District Creator of Basimatanduga, so Haki Bamiam, Sodamanava, Masi administrative convenience ki the Makta, Semakani Habinetuna, administrative convenience ki the Makta Madugi District to the Riba Miamgi. And convenience we get Kudong Chaga, Maya Chabukta Labor, Hyperwapum Sidati, Kari Miang Kandi. Masi Amunakadar, I am not in Wafumni. Maya Chabuk geographical location, the Maya Chabuk Highway. Kakching public convenience Highway Arthasi. Karam Maya Chabuk no. I know about
question di Okay. say for example ngarang ma Waikhong Thongjao gi kampu na agitation ama and then Kakching changal wai hana mo go stadium ma la khol ga taw re ba why Thongjao la ga da bai taw dri no ba ugai lam kai da lai di kari gi no Okay. because makhoi na taw ri ba thabak to mayam da khangan ninge ba maram aduna Waikhong Thongjao do madu taw ga di yeng bin ba kanam leiti maram aduna mi tin ma mafam wo bugai lam khai da lak pa ne ba that's a public convenience Okay. maram aduna masigi issue chi tam important nati masina lebaki issue mo na khanna ba se Okay. it's not unreasonable Okay, maruiba laibaki issue umma nati haibagi wafam kogi Kakching district headquarters infrastructure development committee in Hamdi lejeri district headquarters masigi infrastructure hena pagalan ji hariba koi Kakching gi maike dige thambiri masi this is not a very important issue habi wafam laya dubu Waikhong Thongjao da district headquarters lenje dun demand ma yam kan tawri hetare kari so isle kari habi yam this is not a very important issue habi wafam lai. It's very surprised that one of the representative from the Kakching already used the word that this is an unnecessary topic which we need to discuss. Habu hoisi taseng namang madu withdraw tawani. Yamna sensitive oiba posak ni habi se honorable revenue minister masamak na adugum assembly gi floor da thamkrabani. Adu yam sensitive oiba issue amabu representative amana mase khanapom thokte leba ki issue nate habi se yam unfortunate oiba word ne. Maramdi kai no habi tamda sarkar amana Indian Union da lady Indian state khudimukta union territory khudimukta district ama creation torko matam da lady madu gi fundamental oiba criteria sing jai ko hangana yengbom darkar oi masida ina thamjaning badi aha the four criteria ni main oina India da ko gi district create to matam da format to scenery ahan badana keno haban da ko gi average population per district haiba aduga ani subadana population density haiba ahum subadana urbanization haibani aduga aroi badana distance to the district headquarter haibani aduna first and second city Manipur gi 7 new districts create over the apply to the maram de masida ekoi for example ekoi population density yengba matam da ekoi Thane haina Maharashtra gi district se 11.1 million population laibani aduga Divang Valley haiba Arunachal Pradesh ki jina only 804 person square kilometer da lai aduna masi apply to dre population density amadi average population per district apply to draga ani subagi urbanization amadi distance to the district headquarters sidani masida dakar or pagini akuna district creation to ise madumanani sarkana adugumba December 8 2016 da district taret creator matung the gazetted form with the last part iribudo it is because of the administration convenient haibineba administration convenient haibise karino ngasagi laiba 4 point there ba district headquarters sing ado distance to ying haibine that means administration convenient haibise karino haimatamda government duna magi leiriva government gi adugumba representative sing duna magi district ado cover to bode administer to easily adugumba administer to yanaba district headquarter do yamna ekoi centrally located oiba mafam oiba taragadi this central loina minimize torani that means maduna kaidorni am the public to convenient ma maramdi aikoi gi government piriba benefit me am se praja sing na irai laina fangbanga for example loina example thamjage aikoi gi Kakching the district headquarter oiba matamda aikoi gi last oriba aikoi sugnu kendru gi aduguma serau gi Kakching lakpa matamda changdar bisi it is about 25 kilometers ni masi lambi thoro phattamana maram oiraga maybe it may take about 2 hours ni adubu mayai da leiriba aikoi Waikhong Thongjao haina aikoi Ningtem hidden hariba serau dagi lakpa matamda Waikhong Thongjao da oigidriba arapasi only 25 kilometers ni that means minimize torokadar bani 44 kilometer dagi aduna maduda lakpadi kaino haima takuna thamjaning badi maduda laiba praja singro da sarkar na piriba benefit old age pension ama lobu lakpa matamda Kakching dai koi kiu lepa ma darkar oiri serau dagi mi mana ayuk pung mapan dagi haiglakpa matamda pung baroda bank yorani baroda bank yorokta di bank di ama khaktang lai State Bank of India maduda kiu lepa matamda ado laksagi usa laksagi ha aduna madu oi betaragdi ngasagi convenience administer na government na piriba benefit all age pension je DC office gi logadamni social welfare gi district social welfare office te logadamni hariba madu gi inconvenient thoiba poto district headquarter du mayai chabuk du thamagadi madu gi inconvenient cost will automatically disappear maru argument si khoi chatok jasun gi distance ki arap se absolutely miyam da madu gi arap to phawon da gi tamta mayai chabuk ta len se ba number 2 urbanization chakhot pagi lambi da chakhot pagi lambi da so tha lamjing je yahon se okay argument ani ni demand committee Waikhong Thongjao na harisi amar maya chabuk ta leitar ga mayam punamak se mogi waba kharam khay handagi ne habani so aisa ozagi report amal mane oza Rameshwar habi oza ngasagi moyai jabu haibrisida public convenient and administrative convenient harisi akoi na yengdo si geographical natraga akoi gi inhabitant
Praja Mayam Tariba Mafam Duraba. Okay. Let's compare to the population. Waikhong subdivision amasu Kakching subdivision haiba ani kaido e. Kakching subdivision da 11 census matu ina 84,000 population oi. Just compare Waikhong da di madu 51,000 khaktane. Almost 33,000 kenai population da. Okay. And then convenient haidu yenga ga di praja mayam dugi chathok chachin du ne ba. Kakching da hoki lapagi distance yong yeng min na se ba. Kakching gi Hojik Lairiba, DC office the Lairiba Mafam City, Kakching AC, Wobogai AC, Hyanglam AC, Ahumgi Tainafam Webo, Mafam never. Convenient for the 3 assembly constituencies. Hojik, Waikhong, Thongjao, either purpose Story City, only one constituency, Chugunu, and a little part of Hyanglam constituency. But public content one question here. Okay. Nasagi Waikhong is the subdivision ki makha da 51,000 mi le but I would like to ask a very simple question. Maram de Hogziki is the yo Kakching jina magi Kakching subdivision ki makha da purakpa ngamdabadagi Waikhong subdivision oina a minister convenient tong namgi damna Waikhong subdivision is 2011 in Manipur government gazette. No, 2014 sorry 2011 the gazette. Let me tell you I have the gazetted here. Okay. Gazetted 2011 the company but I could is the first one joint was at 31st July 2015 da adugumba 14 the joint whenever gazetted 2011 the 12 that means kind of have the ngasagi port to later infrastructure the government is delaying to instruct the infrastructure aina thamjaring ba point de Kakching the minister to the convenient director but the inconvenient Kosama a minister to river sing the Thorak subdivision divide then why the subdivision okay channel was a convenience and convenience distance point of view the Amalai Kari having arguments very point haktani la say aina karai de stand toroga aina karai de lepaga yenga de game mieng de se Waikhong Thongjao da thambiu haibagi mieng le Kakching de lengna le dong hai mieng ani si mai gi stand di sum ming ha khoi haijeni laiba question di government na kari gi damakta district khaido ino Manipur central district harga loin mak tabaki valley man jun cover toy are the central district ta DC ma kha SPM ko phamaga loin mak administration tarumado khudong charak tabadagi Thobal Besenpur haibna singba mo khaidoi adigi Imphal East West khaidoi adugi matung dadagi di hoji Kakching adigi kano jiwa ma mulakre si lai si kaina Kakching hana maming ama tholaga lai si hoji lai si argument ani sui asidadi tholok triba district ama sembada maming du da district headquarter oigadon have argument ama lai si hadak te assembly the honorable MLA khara dam haude se example Kangpok pi harga Kangpok the district headquarter boy Senapati harga Senapati boy have si argument gi bani go sumila lagi banate lai di government district thoi dugi magi main objective kari gi noi dune si district administration nungai na bani have du madi clear very clear both sides adum ai yabini ne khale madu gi convenience people gira government gira have question am rise to government gi oina di hoji Kakching degi administration to bosida very easily yane marni ke na da infrastructure si hoji almost lay re Waikhong sugunu da chalro gadi infrastructure si hoji amta lay tre even thangna bising laite banking facility laite road connectivity laite office building laite government side di inconvenience we but si inauna thambi ki ba lambi gi chathok jasin hairagadi marakta levasin na from all circles lakpada yabada accessible area do adu oye sigi convenience kadai degi akoina yard stick si krai don gede do people gi convenience hoye to era government gi convenience hoye drive yard stick am lebom jange ana hoji lai si loinak magi anak pai se akoi sungai Delhi ji akoi nakte lerge de akoi Delhi hata chat bi aidna marandi Imphal ka ba Delhi chapai ji district headquarter bagi state capital loibagi national capital loibagi ne sumain to na Kakching district so whole kendra mari sigi mi singina headquarter is the chatia the area of German DC from the SB from the district administration ge head from the ni na chatna bagi khudong chama from do anapot loi le hening eba sidi loi chungane ana both side yang chungani ana aina thamjaning di sigi area the government na kamane act to gudage adigi masri da amuk yeng dosna akoi hojiki di chamana na chawkhat bina ba hai sapina na chawkhat bina ji harga di district headquarters si hongtu ogadi Kakching already developed tore Waikhong Thongjao gera samoya gera amada torgadi amuk develop torani sigi kana bomso dum laini
अदगी बैंक लेरमदबा बैंक लेरानी इसिंग थांना इसिंग फंगदबा थांना इसिंग फंगानी अदगी लोय फंगाने सिगिसु दुम यायो अदगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ओइद्रगना अखोइदो खुदोंग चाबा मांगनी हेन वाखललोन अमा लाना खनबासु दुम याउदबा नतेबा सि मी सिंगी वाखल ngakteनिको अना सिगी पोट मैपसे लोयना तोगा अखोइजि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हायरगदी एरिया खुदिमक लोय चाखोबिनबम जांगे एरिया खुदिमक चाखोबिनबदा होनबदा गवर्नमेंट करी लौरकदगे करी डिजे लोगदगे हैबना अनदर क्वेश्चन नि अदुगा होजि नावाय अखोइना से चांदेल डिस्ट्रिक्ट हारिंगेदा चांदेल डीसी फमे अदुगी एडीसी सिना मोरीदम फमले अरे जीबामजु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ओइरिंगेदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी ना इम्फाल ईस्ट फमजरगसु अदुगा कनसना एडीसी ना जीबामदम फमेबा लाइकवाइज सेनापति डिस्ट्रिक्ट सु एडीसी कांगपोपिम हापेबा माने एवरी फंक्शन सिंगजी एडीसी ना लोइन तोबु यानदबनेबा अदु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नुआइनबनेबा होजि लागते क्वेश्चन दी वाइखोंग सुगुनुद पा वाइखोंग थोंजावद पामी कांगन हाइना एसपी सु डीसी सु कक्सिंग द फमगदी शेरोगुमा सुगुनुमा माताइद लेबा अमना मदु एक्सेस तोरकांदा खितंग मतम चांगी वागनी हाइबगी अवाबदुने सिगी अवाबजे गवर्नमेंट को होलगदी क्रमाइन को होनगदी के हाइबदु तोंगाबा मोरेगो को होलगदी सिगी द इशूज लेरोयबो अदि रोड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग सि लाई फाहनगदौनेबा अदगी डीसी सिना कक्सिंग द फमजरगसु वाइखोंग द एवरी मसाखिंग की थमिरबो अदुरगदी डीसी योंतन याबंगे लोशनग्रगदी अदुसु प्रॉब्लम सॉल्व तौने ओके अदुना तबिदा बोर्डम कंटेंशन ना सुम थमजलगा पॉलिटिकल कनोमा गेम हम साना लेरगदी बोथ पार्टीज काना दबा पीपल सिंगी मारकता मिसअंडरस्टैंड थोगा इवन हुजिमा आई एरिया दुगी पोतन चुंबई पोत नको खनरगा मिसअंडरस्टैंड थोनबा एरिया को सागलेबो अना मसिकी पॉलिटिक्स सी तोगा बोथ साइड सिदा काना गदबा मसाखि लोइ थबिबम जंगेबा मथाइ इनाउन थबिबदा साइगी ओल्ड एज पेंशन लोबगादो डीसी दा चत्रसु यादी याबने को डीसी दरकार लै हाबनी डीसी चत्रसु याबनी सम अतोपने अदु यायबा अन सिगो म्यामजी लाइन फंगलगदी लोइ प्रॉब्लम सॉल्व तौनेबा लाइन फंगमम जाग हाइबियो कइरोबदा जगे तसैगे खोगे सोंगो वजार हाइबिरिबो वाफमदुदा चौखटपा हाइबसे स्टेज अमदगी स्टेज अमद लाकपनेबा is for the time being matamgi matungina lakadamne akoina chawkal haninge haidana school college laitaba from the university hana hekta sabsu yaroi maramdi masidi magi chawkhatpagi khongjel haiba ma lairi se for hojik waikhong thongjawda hana division orambadagi sub divisional ama khaidore masi kakching na matik jadabadagi khaidorak panatieba kakching da lairiba SDO hana district law thongteng lairami ba pochina magi administration do hena convenience oinaba moi da su madugi moi adwai du da anak padu da administration gi khudong jawji phangnaba honar ko khongthang amaneba likewise thobal ga kakching 1992 83 gi du da district khaidok ba gi matang da thobal sub divisional headquarter oigi baduna thobal da district headquarters si pigi but pigra ba matung da kakching si division orambadagi sub divisional headquarter oire matamda masi ju convenience neba masagi thawal da ngak chatpa natana kakching da su loisin ba yaba makai du loisilaga administration khudong chana bagi damakta neba sum tamna sum sangdarak paneba masagi civilization urbanization gi kaino sidi lambi sidi aina madu hekta ai si pami ai si ma thamaningi hekta aina du तौरुबसु लानगनेबो मरमदि मदु तौनबई दमकता इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खदी दरकार लैगनेबो अदु सिदे पोइंट दा ए तौजय बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम मरुय सिदि एवरीवेयर मचुमेको होजि लाजि टाउन प्लानिंग हम चांगे इम्फाल सी होजि अखोना प्रॉपर टाउन प्लानिंग ताउदना होल मेशिनरी सिंग इम्फाल खिनबेदगी चटप यादबी प्रॉब्लम लाइसे दैट कक्सिंग होजि ऑलमोस्ट डेवलप टाउन नेबो अखोगी तंपाकी ददी कक्सिंग हिना सेकंड कनोनी द सिटी नि हाइब ताई यम चाव सोरम ओइरबनेबा सिदैदा होल अमुक इंफ्रास्ट्रक्चर से थमजलगदी congested ओरकदो एरिया में लेबो अना सि एक्सपांड होबम जु दरकार लेबा हे होजि चंडीगढ़ हार से एग्जांपल चंडीगढ़ सि वेल प्लान दबनिना का हेन सिनबा प्रॉब्लम थोपसि होजि सु लेतेबो पाकथोकम चंगीबो यम चाव एरिया ते कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हाइ ओनली सम किलोमीटर कुंथा निफु खक्तगी हाइगदरा यांखै मु हाइगदरा केसु यम सांग कक्सिंग दगी सेरो होजि यम सांग नते असेपचा ओनली 44 किलोमीटर खक्तनेबा सि दिल्ली की कैपिटल सिटी से यम जाव सि यंगगदी अखोजि 100 ईयर की प्लान चंगी अदु प्लान दु तौगे हाइगदी अखोन पाकथोक चावथोंना अखोइ इंफ्रास्ट्रक्चर सेमम चंगेबा अमा खक्तने कंजेस्टेड तो मोदा अदुना गवर्नमेंट दा येमगदा अखोइगी कक्सिंग दा लेगदों हाबसु वाइखोंग थमदों हाबसु वाखल अनि जे थादोगा कोइ फ्यूचर प्लान सुगुनुदे लाकबदु कक्सिंग फाव लाक्तोइने
Kakching the traffic jam or get Impala with Tinguin. And the Kakching the traffic jam with another. I think Kakching the Levi with the Su, Kakching Lalas, I can't see a quick Impala with Impala Lalas of Yada, Yamyori, because how about in a Sibok Lantoko that more than 20 minutes and we already even not super talking about who you take a well plan the Wumsang. Okay. Already town planner of Kalaga. District hot headquarter ki question se lo do raga decision cry from ya SP na cry from ya adegi SD ona cry tham ya haivne sungar wong plan am change district hot quarter hai mami ma hundo bi rob district hot quarter si Kakching ni Waikhong ni aduna adani loin to raga decision sai famalaji SP sai famalaji ade ZU agani ZU osna si famalaji haivne sing se sigi plan ji hujiti to bom change adu raga di loin wakti equally kanar kane then number 2 official since evenly distribute to gitaragadi ngasi gi laiba Waikhong Thongjao da koi district headquarter le hansi have gi koi question demand se lakta basu ya have ni kari have ni sida koi Manung Hutna gi discussion sida live telecast yang birba miyam na question hang bir pai question hang bayang na re question se koi Twitter gi kutang na hang da bani Twitter da #Manung Hutna ana ibiraga question se bir pai re question amala naurem ko ba misak ama khatagi मान हरी सी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मसी क्वेश्चन से सुरेशकुमार दो इतुनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हायर का डिस्टेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर खतंग वैगतो रिब्रा हाइबी वाफम लाई करे हैपनी सुरेशकुमार ओके एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस हाइबी सिदा there are many definition lai adu administration convenient have sidai ko na district headquarter ki distance palakpagi maram de number 1 administer togutor bisi non only the DC nate madugi aikoi every department gi magi head of the department district ki for example PWD ki hire executive engineer lakani adu IFC ki hire executive engineer lakani aikoi na administration convenient oidoi si maduda kamaina oiduna have matamda Kakching dagina serok satpada changadori besi ikogi Saradagina ikogi serobagi distance 48 kilometers ni Kakching dagina around 44 kilometers ni ikoi serobagi aina thamjaning madi mayai sabuk sida ikogi district officer singdu leiba taragadi Kakching da leiraga mana serok da satpa matamda walk side ama yengba satpa matamda it may take about 2 to 3 hours so he or she can cover only one particular area let me complete my point because there is a question aduna jaga am khak ma cover to bangam but mana centrally oiba jaga dagi satpa taragadi he or she can cover maximum places of work site that means administer tawriba mido executive engineer PWD duna work site o mari satpa ngam taragadi there will be the progress of the development work done by the government maram di ma thabuk to yam toksin banga mane progress am la ne ba that is called administration convenient aduni dekho thamjin ngi this is not only the distance maram di keno distance ki joni aduga sarkar bibag pai ga durbe sing duna progress ina thabuk to yarani bhabi di centrally monitor to the execution it will be easy for them to execute and to monitor all the schemes given by the government okay execution the live taragasu akoi infrastructure nauna loina ma create wai basi Waikhong Thongjao da chong na madusu government gi damak tari inconvenience oridabra madu gi point of view dadi koi demand committee ki kari wafam sidai thamjage wafam amtang aikoi gi nauna tawkiba district create sing cha hana already develop torga leiba amta yaude for example free zone okay kaimta leiba nate hojik adum develop tongna infrastructure sagatna adum sanction tori business government sina same thing akoi gi techno open adumain tokdana akoi gi tongan jiri vamsu subdivision oina leijabani maduda university leidana nataga college am maming chatpa leibasu nate that is the simple example subordinate offices sing the handi khaga loi leram loi leire adu aikoi thamjani adu maram maduda no haidi atopa maru ba akoi gi office block khara hangjanu matam dadi thoina ga me da madu gi pressure leite dana leite tonu some phrase on deri kem leite adu akoi gi Waikhong de su subdivision office ti leire SDO SDPO hana famami tanu su inconvenient oibedi ke mo asugunu de okay no inconvenience means ka you know let me complete okay that lak chage in adu matang okay aduna ina thamjani me sinida ngasai gi inconvenient cause ama tholise praja is tholi government is thole ngasai gi infrastructure gi port sida ina habidi kaino habi tamna ngasai gi tamona habi kre akoi gi development habi se automatically step by step lakadabane ba office ama district headquarter layu habi taragadi this is the job and responsible for the government to build all the infrastructure sanctioned by the government maram de earmark tokdana handak chahi jo 49 crore thamgre district tare ki that is the proof aduna habidi kaigumba ma togi habe tari sen chama masana tabani sen thada bhai bisi government district si create tongni hairi se create tori se ngamni aikoi create tobada madu changdur infrastructure thada bada changdo paisa do ngamni habi ki torok pane ba so that is not our concern that is the concern for the government the government should think before they announce the district after the district they announce the promoting they should not think about from where the money will come okay tamaro mesor lak chage inconvenience se Waikhong Thongjao da lerga na hena
inconvenience लेने है बगे argument ama haipet ujar ramesh na phongdok kim lere kamaina no oidu sai ta habi Waikhong Thongjao dagi hojik lai ba point se only distance factor ne okay no other than this distance factor maram di hojik khoi ju yeng se ba adu boza hai riba same location si da karigumba district headquarters se legi tar di district ki official mayam se adu da loi legi tar gadi tongan ba including Kakching dagi adagi atop kendra sing dagi chatok jasin tawbada natraga miyam na madu access tawu matam da madu equally mayam da manana aduma khudong chaba piro number 1 point okay hojik Kakching subdivision gi makha da langmaidong chi lai langmaidong chi Kakching subdivision gi makha da lai laiba langmaidong chi na any domicile certificate law se kala se han bada ma koi Kakching gi SDO da hana lakane and then he ma kanu da muk chat kane to and fro okay hena sang do level manam di madu da ngasai gi people inconvenience lai tabagi ne and then Manipur da lai ba district headquarters sing chi mayai chabuk ta thamba karamba district yaw bu ge ta hayo let me tell okay no let me finish no let me just make it Ozar Ramesh ki loge Suresh lag jage Ozar Ramesh please continue lai tieba and then masi kari gi no ba se Imphal East ki headquarter Porompa ne Imphal West ki headquarter Lamphel ni distance kari no very nearest distance ne ba adu district ani gi di headquarter oili why public convenience tu na ne ba natra ngasai gi shom da andro da gi yengora ga andro saukati na Imphal East ki kaino chi moi urbanization oide na andro da thamasi thamna ba proposal to bi da government ya ka dra ba Imphal West ki atopa mafam ma si asom da tera hairsi Mayangphal tera asom da district headquarters ji ma koi chi communication ju pat de adom da thamsi ba madu government si na ya ga dra ba maram aduna ngasai gi connectivity distance factors the lack of those connectivity means transportation means of transportation type never how gi gang se ba Kakching la gi Kakching to More Kakching Imphal Kakching Chugunu all my kai khuding makta masi gi chap chaba connectivity lai thong how gi Waikhong Thongjao hai ba mafam chidi state highway ki mapan da lai hai bani but makoi di power ga sat ne okay no connectivity trespass ne okay he na madun inconvenience thon gane madun he na inconvenience thon gane adagi ngasai gi mayai gi matang da ai tabe singdok jage mayai hai ba pot se sida loina mak oiragani haina base to madu masu la le ai example am ko pi jage mioi ba gi hakchang anatomy structure sida kok sine ba khwai lagi yam no function to chi right chumi ko adu sigi argument one more ai onkel lo sin jage adu kok si sa gi most important way ba factor si as mayai wa gadam hen swai daga thamadi madu problem am oili da okay kok se puk mayai da thamba yaro abni adu argument se khitang maril ne district boundary gi matang da ha batare akoi gi tampa ki Imphal East ka West ka yam nang na ba adu pa Ching gi district amada madu laktore ha bagi wafam lakum matam dadi tampag me jana asham nakpa mafam sidi Imphal East natraga West ta natraga Bishnupur district ta chalhangada basina kari gida mata kangpok pe da kari gida senapati da changidi no ha bagi question su lai bani na anak pudo ta holo haiduna ado ai duda di khoi tampa ki point of view se anak pudo ta holo haibu mafam lai adu Kakching gi wafam jila kan di anak pudo ta wi wafam sigi mohota hadi arapa ta tumle hense habi wafam ha habi mami reflect to unta tamar mesur gi chume adu nei na thamjaninge bu pot se ngasai gi Kakching da khoi na district headquarter loi na lai re hadana every line of department ji Kakching da tham ge ha na ti okay akoi gi wakal lon di akoi da lai ri ba wakal lon di kai non since akoi gi pioneer sing phina haurak padu da masi gi damak ta more than 40 years suffer tawrabani makhoi na masi gi damak ta mayam ama khai du ga thamam ba mafam ne ba asum la ba mafam masida ko akoi na pulap akoi da thambiu hai ba sunati mafam matam gi matuna fishery Kakching da kaisu fishery si yam successful oi ba phibam nati but madu chemai jing da chingba ko mafam khar si da fishery si yam important oi maram ni makoi di practically madu farming tor be ne just let's put them adu ba hoina administration ki district administration ki convenience ki wafam lak batam da Ching gi yamna lap mafam Imphal East ka yamna nang na ba sing si Imphal East tantar West ka ri gi chalhandri bno hai bagi question se tampa ki min raise tori bani armai to udna Kakching gi su hena nakpa mafam ohna be damakta Waikhong Thongjao si da ohna be yadab ha bi question dunina tamon da okay
Wai Suresh Wai Tamong Lak Saraki Suresh Hana. Tamong Sagi, Wai Chumi, Kakching demand, district demands, leave at 30 years old of demand. Genuine demand, we accept that. Okay. See the remind to the Central District, Hana Laimatam Sida, Kakching Jida, Tawa District, Lautokchang in Marksida, Tawan District, Kakching District, Oigabani, centrally locate Oibani, having demand Malermi. Madumani, Hosea, Tobal, proper the Tamdana, Kangabo, Argi, Atopum the Tamise. Okay. Masiki Madam say taxage. So let me complete. No, I never interfere. I never interfere. Atopum is inside the Kangabo Assembly constituency. Adra. No. Ko. Kangabo. No. Yeah, that's what I'm telling you. Atopum I will say Kangabo Esi Manung Chale. Aduna Kangabo Atopum Mani. Aduna. Aina hygienic body. Aikoina Nasagi Kanogi Thobal district seat Akogi Kendra Tarana Punbani. Akogi Kanodagi Lilong Dagina Serogi. See that distance is 68.8 kilometers. Matam Zita Kakching the Tar is 33 kilometers. Matam Duki demands Maya Chaba Kakching the Togudani Haven. Kakching is in Mam Yorga demand away. We I could Makarum Loina support to it, because you know Alaman, Mama. Adumatum, then a centrally ni Hydaga, Nasina, why the Kakching has been changed their mind and why they are remembering those all. Maya Chabuk Chaba Kakching the Wednesday Hadana, Lauramba, Lamu, the why they change Maya Chabuki concept. Okay, convenience. Okay. Just then why you are remembering that? Okay, on the same concept, Habatara Thawal and a public convenience will become a connectivity point of view, the Hojiksu Kakching Ovenina, catching the Lensabaki argument, lady, Brim the Haloja break the Makasa Trakuta, Makata, Amka Kanaka break them to the game, Pennis Mentanabi. Welcome back to Manung 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Ngasi Kanajin Mebasi Waikhong Thongjao da Kakching district headquarter when view Hariba Dimana Siga Mari Lenana Masida Yabam Sum Yadaba Duki Matang Dani Matangi questions Oza movie the Lachagoja breaking among the tweet Mam Lakre Oza movie the questions happened Lakum the Hetare Kamaina Kogi Maya Chabuk Chabata Kogi Kenosi district headquarters like the Mina Maya Chabuk Chabata like the target India capital Pauba Delhi the Karokil no Maya Chabuk Chaba Madhya Pradesh Kumam the Libya the Brahabiki question is symbol other the Katamino. Question is the loy hangye. Aduga Manipur district sing Maya Chabukta Loinamok Layana Lobusiade. Even Sanavati pulling the Sanavati Maya delay. Adi Tamilong Maya delay. Amani Yaujeraso Atedi state key convenient the Yangalosiam. Ojiki Tambigriba. Coxing the Oiba, Tobaldo, Baganton, state key convenient, the Loitobin. People get convenient, I'm the nutty. People get convenient or get the lazy heart of the country life on to. And the government administration, a question arise Rosie, Kakching district, they get like arise to a question like that. Government administration, there is more convenience, people convenience, I have a question to them. And a Hojiki Lisi, center the Leragana convenience, lay heavy tissue. City Yakan and I came around the say example, Impal get Tenopal done at Sapi activity, Tenopal district. We talk activity. Say, Paris have my Sapugi Tenopal dan Sakanda, the state headquarters of Loyal get the boats I see and are doing it. Adubu, you would keep a sack like the woman I am to give Yanga, government, Kudung Chow from the Tamil and Atobo question. Adu district take the Mataku Yermakto, Resent from Chow Crore, 49 crore. Adu Canon, government, which is one horse, Fairjolma, Sangabanga Modre, Kakching Modre, or Kamjong Modre. Adu Hunter Assembly the Fondona give it, come yet never curly with the headquarters yet never live within Haven. Like what is in people Kudung Chahan the government administration. Nuano from the lake don't ever. Moi did live home no ever quarter no I want to Moi quarter no ever not about people get no I won't chang. Okay. Another I can say, example, Reams Salak with the Reams Fell of the Nuano. Tawali la didn't know I want to do. Already Tawali mean a Reamsi, Tawali heading an ever. So I thought I couldn't apartment, the Tawali district hospital ladies here. Reams don't follow him. I do get the Rim Samala Jergasu, Tawala level district of Fagalaga, and Lufanel. So I don't know Kaksingi, who's like argument, I got that debate, I might argument, I got the wrong sense of debate of lies. Center the level to me, Hanley from the level to me, having is like the basic another. I quite a Masama Tumji, still seem a phone code with the Pazana Tambi of the beginner. Was it crime at Obama? Sugun the Tankalazi. Kaksin the rest of Boga, Waikhong the rest of Boga, Waikhong the two necessity. Karate hit no more. I think Kakching the Tankalo, Waikhong the rest of the new.
अदुगिनेबा अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस है इस माके खुदी मक्ता माके खुदी मक्ति अरे को साइ इनाव ने यम बाजबा बेल पॉइंट खा इना बोथ साइड के डिबेट लाको दा इना नाम द तोंगा हाइगिने ना हाइदे न लाइबनि अदु थौबाल डिस्ट्रिक्ट लाउतो कांददि कक्सिंग की मिसिंग ना कक्सिंग थमदों हाइ दुदि वेरी कनोने राइट कनोनेबा रीजनेबल पोनेबा अदुबो गवर्नमेंट की कन्वीनियंस दा थौबाल थमगी सुमाय तोना गवर्नमेंट की कन्वीनियंस दा थमबन गवर्नमेंट डिसीजन अखो येत प कइम गमदे बदन गवर्नमेंट की वानी को अरगा पीपल की राइट टू दी पीपल की एस्पिरेशन टू दी मायाइ दे लेरगन खुदोंग जानि हासिदि अखोइ खुदिम किने मी की युम साबदु सिंबियो थोंगान थोपन नुवाय मफम दे अखोइ लंबी थों युम सोय हाने लंबी के मपा लेरगदि अखोइ मखारों वगैरह ऑलम लेरग लंबी पान युम साबा लंबी दुना यम लाब लेरगदि अखोइ युम दु सेंटर साबनि खंदि अम सारगने सिदि चटनबिने अन सेंटर द तौब चुमी हासिदि डिमांड ने ओके अदुगा गवर्नमेंट मदुदा थबक तो कान ngमगनि ngमोय ओइथोकनि ओइथोय हादन गवर्नमेंट की वाने अन मोय गवर्नमेंट पामिदि कक्सिंग दे तौरगदि पैसा थाददि यानी मासागी थुन लो सम यानी रुपा करोड़ निफुमापन मोद कक्सिंग की थुंब सरुतु खरदमक इंफ्रास्ट्रक्चर थादरगा अतेदि अतोपद थाद याने ओआरएस ओइखोंदि तो कान बैंक लिखते यारोय अदेगी इसिंग थाना पीदि यारोय मई फगलंदे यारोय अदे अतेदि बिल्डिंग मयाम सादे यारोय सिगी मयाम सि गवर्नमेंट कोक साब पोने बा सिगी पोट मयाम सि लाइबनिना डिमांड फनाम चुमे खलज गवर्नमेंट ओइथोपो याबा या ओके गवर्नमेंट की स्टैंड करी लाकदे हाबदुना फाइनल वर्डिक ओइदुरि अदुबो करी के दमक वाइखोंग थोंजाउ द सागदुरिबनो क्वेश्चन अमसु लाए कोई ट्विटर दा स्पेंसर नावरेम ना हंगपो क्वेश्चन नि डिस्टेंस शुड नॉट बी द केस डिस्टेंस इन मरम ओइरोइदोबनी कैनो हाइब मतमदा कक्चिंग इज द परफेक्ट प्लेस फॉर हेडक्वार्टर के दमक कक्चिंग ख्वाइदि की परफेक्ट ओइब मफम म ओइरे कक्चिंग इज द सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सो मेनी पीपल इंक्लूडिंग ट्राइबल कम्युनिटी की याउना कोई इकोनॉमिक सेलमिलोन की चाकन की दमक ख्वाइदि मफम चाबा मफम से कक्चिंग ओइ मरमदुना परफेक्ट प्लेस फॉर हेडक्वार्टर अदुना करी की दमक व्हाट I want to ask is making a town out of a village. Waikhong Thongjao village amani village sidagi kari dam ta koina town same sidagi is better than making a city out of a town. Hoji town on lejar ba Kakching sibu city on sangat pasina kogi village amabu town on sangat pasidagi di hena phagani habi yam phajaba wakhalon question amala ai tare Sureshkumar lak se kari habi sida yamna question dugi matang daina thamjani wafam di yes aikoi kanoni town ama orambadagi akoi city ohenba adagi akoi village tagi town oirakpa sigi Kakching district pumagi oina masi chauthokchingai oidui na ha sida ai wafam ta haijage Kakching sei chumi akoi gi second town of the Manipur hainari bani yamna laloritik chumi but aina hangjaningi badi district semba sida bazar leire na district semra sinida okay bazar leire market mafam yare na semra adu tagadi we have one of the biggest ima market in Imphal then why we are creating different districts then we should keep only one particular district here inside Imphal. Aduni sigi questions I am clear with you. Marketplace later had a district like that, that is the wrong sense. Adu waina thamjaning badi laiba ama sakut fa hai bisa thong manan da sakut pa ma darkar hoy equally development oiba ma darkar hoy town dagi city lakpa city dagi adugi ekhoi gi yamna urban city oirakpa That's right. No Okay. let me complete then after that you can ask the question tamna systematic process ta lakani adu mane same process tamna systematic process ta lakani hana koi SDO oramado sub division oramado hojikti कोई डिस्ट्रिक्ट अमु एरिया रमाय तो उधर तमन तमन से मामा ana adda in laksani ki point is अतो खुदकता कोई चोंगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ओहन से है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की नतबा इन हाइजनिंग बुदि सेनी Kakching si market oireba district headquarter oina market to thupsi market khata gi nata hojik mayam ki connectivity point of view dasu connectivity se aina sai point laksani connectivity how our representative said that connectivity se akoi Waikhong Thongjao da leite it's very unfortunate to me Kakching dagi more chat pa ya Kakching dagi how you can go to the Moirang side without throwing the this Waikhong Thongjao phawdana Moirang karam sakani Chuchang pu kadam sakani no Moirang chapagi na tabata khoi no magi hinga da mami magi livelihood amagi thaba chap matam da Kakching da atan satu na khoi gi Kakching district ki manung da leiba mayam gi apun khoi gi ke hata mayam gi punham se that is absolutely wrong that is absolutely wrong maram di Kakching bazar manung da bazar phami basing sigi maximum population se kanano hai base adum yengbiu wabagai hari base khwai gi hena mafam chaba shat mayam na ima ibel kwai gi makharom dagi lakpa samaijing dagi lakpa seru dagi lakpa gi punpham di wabagai bazar ne but aikoi gi Kakching da popular oi ribisi kari because of it's near to the More border town ni madu khutna okay ai tamara mr lagi tamara habib defend please hai ba argument nasagi wogai bazar sida mayam gi mafam jabni haire ado even wogai bazar gi sidi ayuk ha gi bazar ne Kakching bazar ji throughout the day and even nimidang pung tare ni pan ba chathari bane
Obugai Hianglambam Singh Kakching Bazaar the Loinam depend on Adu Waragadi, Obugai Bazaar, and from quite Chayazikari, come on, I really know. And then Hojichu Yang Sieva, Thongjao the Gi, Moirang Chatpa. And then Adom the Kanabaduki connectivity to not ever. Adu this is dry argument and lower. Connectivity has a carino. State Amaga, or district Amaga. Akuna Pami, what's it? Impulse a cookie capital city. Natra. How is it consistent way? Because planning like Hog the Bataki. Natra. Even though Aquina from every nook and corner, Manipur nook and corner, the Gi, Aquina tried to raise impali medical facility, the Gi or Amada Gi, Madam, she already installed or later. Likewise, housing around Patopa, Godona to the Rang of Godona to the Mish, Show Payare, show even to Magi medical facility to cry the pig. Kakching is even hospital forever. Why? Already lay facility though. Akuna say, Hajariba pointy, so cut by the Kalagas at Kadam the table. Matang, how did Waikhong the division or the subdivision headquarter is developing. So, what even urbanization never. How do Waikhong subdivision Yang Maya Hiragati? Waikhong subdivision, Yangdong the Gihogani, Yangdong the Gihoga, Sero like a never. Yangdong to Waikhong only 2.5 kilometers. Waikhong to Sherodi almost 12 kilometers. Karigidamata, Waikhong to the D. Akwisi Maya, that Hamsi, Tangjing, Natra, the Shunu, such a Hadrikarino. There is one question. Hey. See, may I do factor to alternative? A queen the sea, Hivasi, geographical factor, Hivasi, a quay, no manufacturing and a low rate of never, public never. How did catching the 50,000 population lay? Waikhong dog, 3,000 Kaktan, lady population. This is Makoida, labor matam, 50,000 Chigi, 50,000 see of it. Pull up more the depend on Chatpa to the Chatpa to the public convenience, no government convenience or the drama. Mamma Sarkar do not win a convenience or the Haidana. Kakching district, Shamaga Kakching district, headquarter, Oigravaneva. Masida Hojik agitation Silom the Gilaiba, MLA Sinchu Matamdugi, MLA Oigravaneva. Matamdu the argument late the Nasik the argument put up Madam Chawali and a Kodilo. Okay. Additional put a quick administration Kudong Chala with the Magda. Kadawai from the line of departments, Tamagadi, a quick district, Tungman and the Chapat Payaga. Let's study. I don't know that Seva. I do not I say geographical location in my child. I do the Tambu. Yampasaba argument, district headquarters, a catching later Matunda, Atopama Pum Singsi, Karamhana Sakalanga, the Mahoki, the Karikari to Matutagi, Habagi, demand when a Tobagi Mahotaquina, district headquarters, you in a Waikhong Thongjao, the Henbu, Sinamaya, Quidiki, Habagi, Magi, geographically, quite center point, Waiba, Madubi point of view, the Yamutaragudi, Yam Chumba scale, Thari, Yamatanda, Yampazana administration execution, Tobiani, have you wapum duni. Madu Lehenab get the Matamagi, Magilapum to pockets into Hentaragadi, district headquarter to Kakching the Labor Targasu, Wagad Labor Targasu, Tudona, Kai the Rahavi Wapunduni, Yamatan Birisi. Sini, Tasing Haragadi, Kogi, Channing in a Kut and in a loin saga Havagi, Wadunit the lice. Kaino Hamatam, as a public, I cannot decide that I should give the fishery department to the Akwigi, Wavgai, the fishery I am fine in this platform, the Aina Madugi Dishel Lowiabanate. If the government think like that, then why they didn't decide yet? Government number low the beginning, but the ports am sensitive over. Sometimes again, district headquarters, infrastructure, labor, Mapam to the headquarters. So let me tell you, district infrastructure Hibasida. I could report them again. Masi Akogi Canoni. The 16 August 2017 da akoi DC Nilinteng Talena adugumchi minister da akoi finding report am pibani. Okay. Akoi Waikhong Thongjao da leibasi already SDO office leire, Waikhong office complex leire, Assam Rifle already leire, primary health center mayam leire. Leibadi lei. Tomiso ina thamjaning badi keno haibam thamda ngasai population da muk yengba. Akoi Kakching Kamun Haris population da muk yenge. Ngasai Kakching da 50,000 akoi leire Kakching subdivision da Waikhong da only 3,000 ne. Population wise, the Muging Hybra,
नत्रग इंफ्रास्ट्रक्चर अमुक यंग जबरा अखोई we are stand only in one particular region that maya chai have seen we never change but they have a two different region now they change their mind again my starting the infrastructure plus population among lai adubu we never change our demand is very genuine simple example maya chaba convenient ogida mapam da thambi habani we never change like that Kakching na mayai chaba mapam da Kakching district thamgada ne Thawban toringe matam da jo amuk hujik si sem tore hojik khakta amuk ngahaki mamang da adugu mai fracture leiba mapam da thamgada ne haram da amuk change toraga population da muk tore population ki matang da thamjage population ki mamang da su population ki matang yam clear oi bam tang yeng biu 2011 ki census ki report matungina Tamelong haiba district si da district si ani thokra music Tamelong si sida lai is only 32% per square kilometer ne okay 32% only per square kilometer Tamelong now still they have two different district. Adum tadi density the yeng bayar population the yeng bayar. It is depend on the government. Aduna ni ngasai ki government ki gazette talk matam da December ki 8 talk matam da iri do makada. It is for administration convenient hai bese. Okay. That is only. Aduna administration convenient hai bese. Okay. Oza Ramesh ki. Oza Ramesh. But one go to the not dreva. Administrative convenience hai be poche. Ako ni yeng do ri kari lo. Chingilam ni more the less population is right. Population to the Nasagi Aquina headquarter ama oibagi darkar oiba port to the population darkar oi connectivity darkar oigani banking commercial the educational hospitals makushi never going infrastructure heritage asigu mama pharmacy hauji akoi bu Kakching bu chawkale hai base impan ge compare to madam dadi akoi adum handari aba akoi handari ba akoi se akoi gi da develop tawraga di ngasi chugnu na Waikhong na imphal chatpagi rims ko ma facility ma Kakching da leraga di motion laksel lagane ba adu warga di sungai leita ba mafam ma da develop taw buduga hana leiri ba posi da develop taw buduga government board public da kari na hena convenience oi ge angjani apam de ai example ma pijage have arkadi Kolkata da new town ama yamna koi dinga chai kharaga da masi semgali because Kolkata da leiriba population siga leiriba housing plan mayam siga population growth si wanga padagi extension lak paneba laiba extension points within the Kolkata city neba just outskirts of the Kolkata city neba Siliguri da saru deba why kadi gino ba masi the government convenience na oile haidana Kakching da lautho district headquarter ki damak da sahi amaga thani hena thabak tawrakle district headquarter ama sanga ga da min haibagi formal and gazette form gi darkar chu leite 1983 da ngasai somna district commissioner na piba note to da Waikhong na maram chai hariba po du sineba sida iriba wafam sida ngasai gi DC na pire ba report che maram chai hai ba sunga wa de DC da question kra ta wai question du gi report pi ne ba masi gi wafam si misguide ta wai ba honorable MLA sunu AC gi na masi house da ba misguide ta wai ba masi yam lai bak ti ne maram di yam responsibility oi ba lakcha Sureshkumar yam responsibility oi ba officer amabu mislead tawraga house da sarang ba thon ba hai ba simak ba yam na अखोई अफबा अखोई मयाम की लुचिंगवा म की मबी तादबरा खल्ले बा इबो वाखनदि मरमदि सिदा फजन इरी नमगसु यावरी मयाम सु पाबियो सिदा इरी ब पोची एंड देन माना अमसु पल्लेबा सिदा अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मणिपुर गजेट नोटिफिकेशन 174 अगस्त 1983 की मतुंगिना हाना टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट कौरमबसे चांदेल डिस्ट्रिक्ट कौरगा चांदेल हेडक्वार्टर ओइगदमनि हाइबो amasu video sigi extraordinary gadget and then government ti assume decision am su lai khrabne Southern Hills district demand ta hoye Southern Hills hai na ikona thon de maram di Southern Hills hai gi sab chaba geographical location che masoi ta ba akoi gi kaino kangbu na special area kangbu kharana chemjin chema po ne ba aduna mukoi gi convenience ki damakta kangpok pi district haraga Kangpok the district headquarter ohele madu ngasi Southern Hills ki people na ekoi gi ming Southern Hills ko de na yet because madu
mayam gi yam hazo wafam ni tongan ba apik pocket mayam se punjalaga district ama semani district to kharagina labna legi beju ya kharagina nakna su lebi ya atubo kanamtana akhoi gi nakna leite kangkong pise akhoi gi nate happy question kanamta lakte atubo handa ki district convenience ke damakta administrative convenience damakta sem khiba Kakching district sina masi ko miyam gi marakta ko wathok oina ba nantraga sauna na gi masam ohan gi mami tari political kuting jan basu mami tai habi wafam lai Suresh kari habini politicalized tawni this platform I don't want to talk about the honorable political point political side assembly gi oiba wado ai sida puthokning de maramdi madu puthokagadi hunradi leitum wate adu arap mafam khare de dumag yaudu ni haitare nate ai ngasai riem to Kakching district headquarters se Kakching gi haidi Kakching district headquarters se Kakching do oiba matamda sugnu gi natraga Waikhong Thongjao gi miyamna kari ke damakta aduk yamna akhoi gi nate habgi wakhan phauri no habgi question jini sidi sengna madu faujaba nate ba akoina haibadi punna sakut minise haibani equally development housing chief minister honorable chief minister gi go to hills maramdi arapam bafum du chalo khungang na chalo adu ngasai so hagi same argument koi khwarman kaithel se mafam khudimakta lebi ade khwarman kaithel ga chamma ba nataga chawkhot pa develop oiba phajaba sidi only ama khatani na leiduse mane adu akhoi lekhai du ama lebi habdi yaro yaroi but that is correct akoina haibadi sinida administration convenient hairaga meaning si yam hannare to misung luri bise kaino chak thongba pujari na chak thongaga chagadaba miduna chadragadi madugi chak to hawi haute khangmoiba government na piriba benefit mayam do easily accessible ohendaba taragadi administrative convenient oiragasu quarter nungaibada phamaga leiragasu government na piriba benefit mayam do phangdaba taragadi pujari do haitaba chamanaiba that is not a good administrator aduna administration convenient no let me complete my sentence I get argument am tak complete toksage akhoi gi representative na haibi kiba inquiry report ama thabse 16 August 2017 je si DC na thabne 1983 gi du kaim nate ko si adum yembiu si adum thamjage sidar finding report ama pibani mayai chabra cha dabra yengu adubu DC masana hai DC headquarters sem basidi DC gi decision nate si aina thamjari basidi masi yamna state highway manak cha leire yamna easily accessible oire adi equidistance oire for all different look and corner oiba mafam oire haibani this is the yam phajaba khaloni ani bangna both side na leiriba information mayam se exchange tawbiraga hena district aina puthoi district create tawroba matungi pot ni ko asinu mamang yam phajaba point adagi maka to I am the lotion jake am the lotion jake asagi honorable MLA gi wafam am puthok ko yam kana react tawjani mase honorable MLA na puthoriba wafam se kari gi no haiba matamda government is the people for the people by the people government na tawriba potche praja sing na phangbangam government piriba benefit praja sing na kanaba phangdraba that government that they are not a good governance they are not doing the good governance okay maka tar kudai na thamjani mudi honorable Kakching gi MLA na house ta sugunu district Kakching district mandangi BJP amana sign tawraga district semada yare na puthoki wafam do kari gi damakta on thoraga haiba miduna 24 February 2018 amugana singduri no ma tawgidena masi matan clarification that is the document okay documents me am laire koi Waikhong Thongjao ge makai desu aruga Kakching infrastructure development ge makai desu document ani se amana mo exchange tawna targati hena understanding chu lakto male ngasi gi sina koi ahan ba discussion oiraga matung tarakbada ani ge oiba apun mami phami na taragati hojik koi wabwa lamkhai da ngarang thoki ba thoni da thotona chi mathoi se me am thoktana ba amaga hen understanding lerga kari to ba yabge hebrom da sangsaladi hen phathong male matam su lo sele question budi am lai adu laiba question ayam ba se iman marab nga sang gi question do oibni na ai lokho chadre aroi boina koi conclusion jai oja movie lak se sa okay yam tena haibiro yam akoina masigi agitation sigi damakta ko yam nungsi jana na laiminari ba akoi sida hu kamjilaga khana na bagi chejaina chingba mayamna undemocratic oiba kongtang je simadi tawbigan okay nakal ani makta yam peacefully yam kan sanction bina targati ha peacefully nate habi gano ko ai sidi wakon ji yengiyo ngarang agitation gi matang jo am thai jage 21 adugomba February 2018 da Kakching gi revenue district amo oibagi chap chaba pochai pibiu na Kakching bazaar da khangau dana ban tawraga adugomba bazaar me no listen let me complete no I will give you the proof no please complete my sentence let me complete my sentence numitu da bazaar loina ban tawraga hauji adugomba kanugi ekoi gi kari hatara final lamta gi luhongma matam sida Kakching da depend tawi Kakching je hub ni market hub ni na lauriba hauji chu lauriba sina numitu da khangau dana inconvenient ko sama thon gi do kari gi damak ton haibse ko bigano that was called quick reply yam adu to bi madom the clarification pibi
clarification Kakching akoina Canada su tau banati si praja mayam na thokjarak baneba hojik ti Kakching gi praja singda yamna khushaw na bam lei but adu boy koi di yamna gणतंत्रिक oiba mawong da yamna chinin protest the tawri akoi violent am ta tawdi mayam some expression ningje ningje ba phongdo kon but they are becoming violent wala mo tawri ba thabak to violent ne ba and then simak da hairi ba wafam si ju violent ne ba sigum ba leibang ma cha ta da thabak se sidi tongna ro si maram di challenge so ba hai ba si chawkhat pagi mangal na tie ba yam table lama da famina raga khanna ba ya ba wafam do okay table lama da famina raga khana ba ya ba wafam ni this and that madam chai cha de hai ba si daga oi de ba masi ki pot si di government na hauji Kakching da government ki inconvenience hoy ba hai ba ki wafam su leite hauji chu makoi constructing is still constructing okay matam polo lore oja Mobi one line please government gi matam jana warep log dobe gi to sani demand is the people gi kanoni apa mani tan ba kai su kai de pi ba pi da ba phangmo phangdon another thing aruga Kakching gi kamuna masak happy hoy bisu masak district ni hari headquarter na gi masak leite bi da bi ni both side from their angles loin chumi adu bo government gi mai kai de gi yenga ga di kari na khudong cha ge da ge hebse within short duration lauthok bam changi lauthok tra ga di sine hena khudong ba escalator thol ngai macha ma thoi thol kan okay government matam polo lore Suresh aduna makha dana koi response logjar roi matung tarak logjar ge tare ngasi unity solution ba tare du government na thuna masigi decision se log da tare ga hujik lai tension se hena wangkhalak pa yai adu government loruk pa khongthang du da Waikhong Thongjao du boro Kakching du boro loruk pa decision du da koi mipum khudimang na madu support takpum thoi habagi wakhalon da ngasi Manung hunagi thorom se batang sai losin jargi ani maki points of view koi respect tok jai aduga ngasi ki thorom se da oja Ramesh oja Mobi amadi oja koi Suresh na lengbe thorom se batha happy ki bam mapung phan gi damakta am kana thang photo chari appreciate your joining masine ngasi ki Manung hunagi thorom ngasi ki reason se kam to bi ge khot kan bir piyagani koi mail id impactvnews@gmail.com natraka koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir piyagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurum jari